Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly jamaat. Bul dünyada bardığımız Kuday bergen ömürde yaşayt ekenbiz. Kur'an-ı Kerim'de "Faiza jaa ajalukum la yasta'khiruna sa'atan ve la yastaqdimun." Sizlerden biröňörden ajalyňar gelse bir kıpınday wagtdagy murun emes, je kıpınday wagtda giyin emes, oşol uçurda alıp ketetken. Allah Taala buyurgan rızkını jeyt ekenbiz. Gebir moldalarыбыз aytat, uşunday adam ölüp kalganda oşonun sögün juup kalganыбızda gebirde oğuzlarındagy gebir hükümdördi çıkardık deyt. Gördüňüzde oşo rızkı bolbapdyr, oşo tamagынан ötpepdir, oşo jerde kalıp ketken garasaňızlar. Biz Allah Taala жазып koygan nerseden bir hükümçölük, bir kıpınçalık nerse aşık jebeybiz. Buga toluk iman keltireli. Birok gebir uçurlarda napsibizge aldırıp, göçölörgө çıkıp, uşu aşıkça nerseni jeyim degen sıyakты hareket kılabız. Bul dünyada hareketibizdi kılıp janыбызды adaldan bagalı. Ar birimiz işke çıkıp atkanыбızda Kudaydan jakşılıktar suraylı. Birok uşunu unutpaylı. Allah bergen rızkıdan bir hüküm dağı aşıkça jebeyim, bir tamçı suyu da aşıkta içpeyim. Allah bergen ömürden bir sekunddağı aşıkça jaşabayım, oşo günü getem. Bul dünyada kaçan ölörübüzdü Allah Taala belgilegen. Birok kanday ölörübüzdü bizdin ıhtiyarыбызга koygon. Kantip ölörübüzdü. Jakşı jaşaysıňby? Kuday dep Allah Taalaga ibadat kılasıňby? Jakşı ölüm menen perişteler uşunda ak yüz menen gelip suyunçulep durup janыңды alıp ketet. Bul dünyada betbaktık kılasıňby? Sakaratul maut bolgon ölüm töşөгүnүн damын tartasıň, andan keyin kabırdın azabын tartasıň, andan keyin tozoktun kıyınçılыгын tartasıň. Bul kaçılbagan jol. Bardыбыз Kudaydan korkalı, urmatly bir tugan. Bir barыбыздын жүрөгүбүzгө Kuday Taala uşunda korkunuştu salsın. Allah'dan bolgon korkunuştu, çınıgı korkunuştu salsın. Bul dünyada biz denebiz bar eken, anan ruh janыбыз bar eken. Bul dünyada türü жүрgөн kişige gelip durup başına toprak çaş, emne kılat? Jakalap seni menen muştaşat, emne başıma emne üçün toprak çaçıp atasың deyt. Antken emne üçün istibizde ruh bolgon üçün denebiz oşon üçün kadır barktığı ken urmatly bir tugan. Kaçan ruhtu algandan keyin deneni gömbey koysoň, seni adamlar emne üçün ataňdy gömbey atasың dep seni gelip jakalayt. Tezirek gömbeysiňbi deyt. Dene üçün topraktan aslında toprakka tezirek gömülüp kalgany an üçün jakşyrak. Bardığımız düşünödü. Oşon üçün bizdin kadır barkыбыз emneken, içibizde жүрgön janыбыз bolgon üçün bul dünyada kadır barktığı ekenbiz. Jan çıkkandayın deneňdin kadır barkı kalbayt eken, tezirek alıp barıp gömüş gerek bolot eken. Bardığımız urmatly bir tugandar imanыбызdan ajıratpasın. Bul dünyadan ketkenibizde akırkı uçurlarda bardığımızga Azrail aleyhissalam gelet bardığımızga. Gelip durup janыбызды algan uçurlarda, oşo uçurlardagı sekundubuz, oşol uçurlardagı wagtlarыбыз Kudayım jеңилдик bersin. Oşon üçün urmatly bir tugandar, bardığımız bul dünyada Allah Taalaga ibadat kılıp jaşaýly. Jaman nerselerdi gündö bir sıyra birden jaman adatты taştagyň hareket kılaly. Adam balası üçin jaman adatga miisi tolup bitken. Miisinin jana hard disk dep koýat emes, oşonusu tolup bitken. Jürögü de oşoga tolup alat eken. Adam balası katalıkka jakyn uşunday bir makuluk bolat ekenbiz. Birok oşonu birden tazalap oturuşubuz gerek eken. İlgeri urmatly bir tugandar, uşu bizdin jakyn ele jaýlarda eň çoň alımdarыбыз bolgon eken. Bizdin Kırgızstanda dagы gördüňüzler, ilgeri Ramatılık Çuvağa ajake, anan Abdüşükür ajake, anan Maksat ajake dep bir 3-4 ele molda köp, birok bir 3-4 ele moldaga tayanat adamlar. Oşolordan gelip suragysy gelet, başka kılgysy gelet, başka moldaň aytyp atsa dile gayra tiginden bir surap göröýünçü dep bargysy gelet. Oşo syýakty al keste de alımlar köp eken, birok şu takıwalygy menen, bilimi menen görüngön eki uşunday çoň alym bolgon eken. Oşonun biri ajaly jetip kaytyş bolat. Kaytyş bolgonda adamlar degen adamlar alıp bardyr, mürzöge alıp barat eken. Mürzöge Kudaydın kudreti göm atkanında deyt adamlar. Mürzölörden uşunday türü suuk jylandar, çayandar çıkıp bir göçödön ötüp durup kayra bir teşike girip ketişti deyt. Adamlardın bari korkup üylörüne kaytpay, dagı bir alım orup den soluguna baylanıştı mürzöge bar algan emes eken. Daroo oşoga gelişet eken. Uşunday okuya boldu degende alım uşuntep iylap, oşo bir tuganыбыз oşoga laýyk adam ele. Gördüңөр jylandar aldından kaçtı, çayandar kaçtı dep durup, alar başka jerge girip ketti degende, eger men ölüp kalsam, oşolor girip ketken jerge gömgüle deyt eken.
Анан күндөр өткен көп өтпөй баягы алымдагы кайтыш болот экен. Ошондо алымдардын баары чогулуп, кой, биз көзүбүз менен көрдүк жылан чаяндардын канчалаган жүздөгөн, миңдеген жылан чаяндар кирип кеткенин көрдүк. Кой, ошо алымыбызды алып барып ошо жерге көмөбүзбү? Жок, өзүнүн осуяты деп кеңешип отурушуп эң аягы ошо жерге көмө турган болот экен. Барып көрдү казып, салалы деп табутты алып барсак, ошончо жылан чыгып, баягы экөөнүн мүрзөсүнүн ортосунда көчөгө келип, биринин үстүнө бири тебеленип, ошол жерде баары кырылып өлдү дейт, урматтуу бир тууган. Көрдүңүз, амалдын баркын, Кудайга башы үйүнүн баркын, илимдин баркын ар бирибиз барктайлы. Бул нерселерди жомок катары укпайлы, урматтуу бир тууган. Кудай Таала кадырлап койгондун баркын эч ким түшүрө албайт. Алла Таала баркын түшүрбөйсө эч ким көтөрө албайт. Биздин улуу акылманыбыз айткан экен, чымындын башына Кудай Таала дөөлөт бак берип койсо, асмандан бүркүт келип салам берет деген экен. Урматтуу бир тууган, карасаңыз, сизге Кудай Таала илим берип, амал берип, Кудайга башы үйчүлүк сезим берип, сенизди барктап койгон болсо, сиздин баркыңызды эч ким түшүрө албайт. Унутпайлы, Алла Тааладан сураналы, Кудайым, мага такыбалык бер, мага сүйкүмдүүлүк бер деп, денебизди кирем сүйкөп, денебизди ушинтип жуунуп, массаж кылып, кантип сыйлап атабыз, рухубузду да ошентип сыйлайлы. Жана башында айткандай, рухубуз жок болсо дененин баркы жок. Бирок баркы жок нерсени канчалык сыйлап атабыз, анткени көзүбүзгө көрүнүп атат. Рух көзүбүзгө көрүнбөй атат да, рухубузду да ошентип сыйлайлы, ошентип аздектейли, ошентип ага да массаж кылалы, ага да кирем сүйкөйлү. Аны кантип? Аны ибадат менен, аны Аллага башы үйүү менен, аны жүрөгүбүздү жумшартуу менен, аны адамдарга жакшылык кылуу менен ошо жолго барып рухту да ошентип барктайт экенбиз. Алла Таалам эки дүйнөдө кор кылбасын, бардыгыбызга ынтымак, такыбалык берсин. Бирахмет.